ngake ngaya kwesinye isitolo ngiyothenga ama-globe awu-2. Eyodwa iglobe kwakuyasevrande, eyesibili kuya ngaphakathi endlini e-lounge. Ngafike ngawafaka lama-globe mfowethu, aseyakhanya. Ngayivuma nkokheli ukuthi hayi kushuthi ngizima ngogesi, you know. Akhanya mfethu ama-globe, and since lama-globe bekuyi-brand eyodwa, kuyi-make eyodwa from the same store, akhanya ngendlela efanayo. But ngithe mangibheka mfethu about a month later, ama-globe awasakhanya ngendlela efanayo. Le globe yase-lounge mfethu iyona esikhanya ba, le engangiyifake kuvrande yasithe ukudima kancane. Ngithe mangiqala mfethu ngicubungula ukuthi kwenzakaleni, ngathatha istebhisi ngagibela ngabheka le globe yami ekuvrande. Ngithe mangibheka mfethu ngathola ukuthi le globe yami ekuvrande iney'nhlwabusi nazo zonke iy'lwane ezasey'fele kuyo. Ukufa kwalezi iy'lwane mfethu ikona okugcine sekudima le light. But what fascinates me about this ukuthi ngenkathi le light ikhanya mfethu yakwazi uku-attracta some of the flies noma iy'lwane ey'thile. I'm sure mfethu kube lama-globe mfethu ebekwazi ukucubungula mhlampe le ngaphakathi afila mhlawumbe ongazuthi okwayo ukukhanya akunayo i-impact ngoba awekho ama-flies agijimela kuyo. Kwathi le eyangaphandle mfethu ya-attracta zonke iy'nhlobo zey'lwane mfethu, yabo lento leyo. But uku-attracta lama-flies ikona kwa-affecta yona ukuthi igcine ingabi isakhanya ba, and then kwaholela ukuthi kufanele ngigibele ngikhiphe lento engathi ubheseni, ngikhiphe lezi y'lwane ngiyoyilahla emgqonyeni. Today mfethu I just want to talk to umlaleli mfethu ukuthi i-gift uNkulunkulu akunike yona, whatever gift uNkulunkulu akunike yona izo-attracta abantu abathile empilweni yakho, and kulabo bantu ezoba-attracta, some of them are coming into your life to dim your light. To dim your light mfethu.